Maupay nga aga kayo nga tanan. Yan ang adlaw adi nakitahan ikanapulo kag pito nga Domingo han katuigan. Padayon la kita hiton pagpasalamat ngadto sa Dios. Pinaaghiton pagtatambong iton Santos ni Misa. Labi na hiton adlaw nga Domingo. Anaton ebanghelyo nga ginbasa yan ang adlaw. We are confronted with a scriptural scene of the multiplication of loaves and fishes. A question among theologians kung milagro ba adto ang pagpadamo ni Jesus san tinapay nga isda para sumadang han katawhan. However, we tend to forget the two important message of Jesus into our gospel. Siyahan, the bread and fish as an instrument to perform His miracles. God always uses instruments to perform His wonder. Ngayon, hino ba ini nga instrumento? Kita mismo. God wants us to be His instrument. Haaton tagsa-tagsa nga Kristohanen na kinabuhi, aadahi Kristo. Pero kay tungod hiton aton kakulangan nga pagtuo, haaton mapakianhon na kinabuhi, aton ginsisiradhan an oportunidad nga gumios sa aton ang Ginoo. Asa nga ni madanay kun may naagi haaton nga balod han kinabuhi, madagmit kita maanod. Ngan para haaton mapait iton kinabuhi. Why don't we allow God first to work on us? Kaya no diri anay naton tugutan ang Dios nga gumios sa aton. Remember, when God is with us, there's always hope. And when there is hope, faith comes in. And eventually, we will understand and love God who puts into trials. And pinaagi ini, we will also be an instrument to others. So God will work on them through us. No? Nga namin iton essence, iton pagka-Kristiyano. We can never be alone. We need to be with others. No? Amin iton message, iton synodality. In fact, the God who created us cannot save us without us. Kadua is the act of giving. No? Ang limang tinapay ngan duha nga isda are given and offered selflessly by a little boy who is eager and willing to share a little of what he has. An inosente nga bata, out of his love, shared and gave what he has. Nga namin ni mga kabugtuan, iton ayat ni Jesus sa aton nga tanan, that we should be ready and willing to share and to give what we have to others, especially those who are in need, those who are lacking, and those who are in trouble financially, emotionally, and spiritually. We must be a spiritual givers to others. Spiritual givers means we give because we love our fellow human beings regardless of one's status. Bisan kuno ray balos kay may babalik ka aton, padayon lagi hapon iton aton paghatag. Ngan kunta iton aton paghahatag, ikang iton aton kasing-kasing. In fact, pinaagi ini nga aton kamahinatagon na ipapakita an aton kalipay han mga grasya o regalo nga aton nakarawat ikang sa Dios. That's why when we give, it must be really coming from our hearts, and we must always be happy and ready to share it with others. No? And lastly, tunta nahatag kita dili para maging center of attraction, dili para sumikat kita social media, o dili la para maibanan iton aton mga sala, o di nga ni nahatag kita dili la kay obligado or ano pa man nga dulodilain nga paagi gawasan tutdo sa Dios, kundi labawhan nga tanan nahatag kita
dara kay nahigugma kita kay tungod nga kita mismo inakaangbit hini nga waray sukul nga gugma ikang sa Dios. Ang Dios nga gugma mismo. Sanglit mga kabugtuan ko dida kay Kristo, amin ni anduha nga mensahe ha aton ebanghelyo kaya nga adlaw nga Domingo. Sahan nga aton tugutan ang aton kalugaringon nga maging instrumento ni Kristo labaw naton tagsa-tagsa nga pakiana. Ikaduha, pinaagihan naton pagiging instrumento in maging instrumento kita hapaging mahinatagon hangatanan. Amen.